Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagtulagan da Dalmasyo kan Jenny. Nga aramatan da ni Alex, babaan iti panag-asawa da, tapnula ang maala da ti tawid. Nagpatulong ni Florentina kan ni Alex, apagbalinan na anaan-anay a babae ni Jenny. Iti may sang aldaw, inawis ni Alex ni Jenny, ama panagpasyar. Kat dita, naibaga na tiriknana. Sinungbatan mo't ni Jenny, nga oray sumkad tiriknana, tapno maitad ti tartarigagayan na, atawid. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas, anapaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Narigat mo't apilitan tayo. Tabukod na a desisyon da ita. Ayan na yata kasaritak man. Numan agbabawi. At dakarbangan na, ta isumat ti makidan na. Saan arumbang amasuron ka, Dalmasyo? Nagmayat? Sa itag babaway. Napananaya ka ba, guys? Napandan iti restaurant ka ni Alex. Ay, mapanak maijay. Ay saan kan ang mapanijay? Ah. Urayam ida nga agawid dito'y balay. Naimbag ta si Bangpet kan. Kasarita ka man, itinalapat. Anda kayo matgayam tatang. Kasangsang putyo ka di. Itayak pa'y bigat. Saan kayo anadanon, tanapan kayo kanaon, iti restaurant. Anda ka di napatag nga ibagayo. Tanagluas kayo pa'y ngimay dito. Napatag unay pagtutulagan tayo, ti kasaryaw. Tatang, saan ka di amabalin nga ibabawi? Ay no, ipabawim. Awan matawid mo ko ni Antem. Apay di ka masayangan. Sige man langan. Ipaanul kong tumit lang Nay, pari Dalmas. Naggapuam. Itakid di aginom. Ay kainta Anda maigatang ta, ni kanak ni kabagis kaw. Anda man hindi gatang ta iti ara. Nagmayat, ti adda kamsat na abak nang. Kasta ako mamay ti. Kano isupay nga ron ti makaamaw, iti panagkalay sa dajinay. Anya, imanugot ang makikalay sa ni Jenny. Kawan na, anya pa'y ngay. Pinilpilit ko, tapno sumayaat mo ti Masakbayan na. San kahit nga grigrigat iti agnanayaw. Umadanimot langan ti kalaysata, Jenny. Nayapuran sa ti kalaysata. No agkalaysatan tumatlaang, apay pay lang ibaybayag ta. Imbag tapno maadaan ta adagos iti anak. Anya? Anak? Saan ka di nga anak, ti numero 1 amang kompleto iti pamilya? Numabalin, sa anak pa'y kumangaganak adagos. Sa anak pa'y anak kasagana. Sa nabalit adi kan tumatbaybayan. Ipay ko amin apamatagkukan ka. Sa anak nga irresponsable nga ama. Apay, adda ka din anak mo. Taibagam asaan ka nga irresponsable nga ama. Intunad danton anak ta, ti kahit ko asawan. Itansala ang anaginom dagiti nobyo ken nobya. Dagay tayo, dagay. Naibasan damot ti minom iti imported nga ara. Sa dino ka di asil, iti pangipanak kadakwada. Di tanalawlawa asiled kabagis. Kadwaan ni Jenny, takadwaan met ni Simon, ni Alex. Ay, Simon Baraw. Sige mga raw. Ipantay da iti silida tanapartagdan. Ay, pagdungdung sa adan. Sige tata, ipantangarot ida iti silida. Ida mga minan na kontrol ti minawm. Nagsasaruno mga min ti imported nga arak. Pagarup ta siguro asa na makabartag, tata. Kaya muda ka ladies drink. Kasanaw. Nagpinaado naman iti ininom. Inibusta mo dagiti agasawa ti arak iti lamisaan da. Nabartak da nga agpadpada.
Iso anay jay. Impandaidan iti sileda. Aghani mundaan na Bartek. Kaslakastad, Fred. Wah, malagip ko kat nga rod dahi di asawak. Ijay burakay tinangipanan na kanya. Kalpasan ti kalay sabi. Uray da kami mo iti asawak, friend. Burakay mo, tinapanan mi. Mayat alagipan tinapalabas. Ang naikupinan akas pakalaglagipan. Ha? O, pingay! Awan mo itong tibadok! Hoy! Anya tinaramid mo? Apay, asya arakot ka kanya! Apayan. Saludsudam ka di pa'y laeng. Apay, mas daw ka. Awan mo tinagtulagan ta nga agkaida ta kalpasan ti kasar. Rumbang ka di pa'y laeng nga pagtulagan ta dahi ta? Saan ko marumpong nga inaramid ta dahito ay, Alex? Ne, apayan, Jenny. Pagbabawyam ka di tinapasama. Tagasawa tamatan. Saan ka di ngayon bagak? Sa anak pa nakasagana nga ganak. Di mo't imbagakan ka saan ka baybayan. Di ta ka manlangan. Di nagsusurutan, no? Oh, apay nga da ka di ta sofa, balasang ko. Rumbang nga da ka iti seledyo nga agasawa. Ala, agsublikan ijay seledyo. Apayarin mo kayo, auntie. Imbinumaklaang balasang ko. Ang mas daawak, tapay nga da ka iti salas. Kuha nga minanti. Salimuutan ak. Sorry, Marak. Iyon mula ang teerkon. Ala, ingkakit din iti seledyo nga agasawa. Sige, auntie. Saan arumbang nga panawam ti asawam iti seledyo? Saan ang anak man ti kasta babae? Apay akas la nagsangit ka. Ah? Kuha. Saan mo, tanti? Saan ka nagsangit? Sige nga ro, tanti. Agsubli akong iti silid mi. Oh, sige, balasang ko. Maturog ako may tiso pa. Nung pinagsublinak mo't ni auntie dito silid. Apay, kaguram ka di tinapasamak. Agpada ta itay anabartak. Apay nga ro ginundawayan na. Saan ka ginundawayan? Asawa kan? Salbag kit diti kastoy. Maturog takit din. Saan ka kumangagpuyat? Yak makaturog, kapoy tinaramid mo. Sorry. Ay-ayatan ka ngamin. Ngam saan ko mat siguro apakabasulan ti naramit ko. Kung ano kayat mo mat, tay marakop ka mat kanyak. Ha? Nabarta ka. Yak mo tinapasama. Inarakop ka kitin. Saan mo? Nairot to pa'y ti arakop mo kanyak. Saan? Yak kayat amang ganti bagam. Awan ba't siguro ti panggapwan ni Kabages adi mangtad iti ipatawid na ken ni Ginay. Naragsak nga ta ni Ginay. Napilitan laang anak ikalaysa, gapo laang iti tawid. Bay, abday ta ragsak-ragsak dita. Tinaskan kat bumaknang, dalpas. Ay, umay da kumamot po masyar dito ibalay, ah. Ay, agawid da gijay no tapaos. Ay, daki asawa adi na oras ti anak ta. Imbaglakit day ta nasingpo ti asawa na. Nakunan tupay ni Ginay nga mangan no saan da nga agbayag. Ay, nagararamid kayo kat nga ron iti saan nga umnaw. Apay kumaasaan nga umlumay. Madanon to ti panawan nga itid ni Kabages ti pasdag ni Ginay. Madayo ka man. Hindi nakasasid ka. Ne, apay nga inapot mo ti agong mo. Kanaapay ka di akanayon anak kaungungot ka. Tsaka mo. Naangot ti panagangot ko kan ka.
Ni, apa yun ngay? Agbakwar ka matan. Kunak ngamin asaan ka nga umasidag. Agbakwarak na maangot ka. Ah? O sige. Agaplagak nga ro dita datar. Siganti maturog dito'y kama. May mayapay. Makadulukak na maangot ka. Umayat man. Ada pagsasaritaan tayo. Mabit lang, ante. Darasam na ikatan dito aplag mo dito baba. O may ka dito ka ma. Darasam, makita ni ante sa bali ti dam. Baya mamakita na. Isumat tipod no. Darasam ko nanay. Di nakapagpungtutan. Sanak tumot la pagsublin into nawan ni ante. Saan ka kadi asumra kita? Aldawan. Nakadigosak pa yan. Nasakit yung ulo. Makabakbak ko, anak. Sakit. Maulaw pa eh. Nan, dapadapan ka man. Ang mga nuad na gurigor mo. Saan ka mata nabara? Awan tinasakit. Basta naglaladutak. Ha? Ipan ka iti doktor. Tapno masigod. Ha? Doktor Adabos? May kato siguro dito eh. Ano, umuna ka lang ni restaurant. Awagan ka inton madamdama, ah. Tamuak ti kasasahad mo. Unan, ingkan, tama nga numaladaw ka. Sige nga, Rod. Iturog mo pa, tamaululaw ka ako nam. Di kagdanag. Masapak nga agawid inton malam. Apay akasta ta itsorab. Di kakadisumbrak, iha. Diyak maawatan ti bagik, anti. Makabakbakwarak. Maglaladutak. Kanina sakit tulog. Maulawak pa eh. Oh, amangan no aginaw kan. Kasta ka no kat ti aginaw. Saan amaw awatan tirik na. Anya? Ang ginawak? Saan mo ba yun? Anya ti kunam, iha. Jack na awatan. Ay, konti. Sige, mapanak pa iji silid mi. Kaya ko tiyagin na na. Sige laeng, iha. Nalabit nga aginaw kan. Saan ka mabalinda ito eh? Maginawak ka din ang paiso. Ay, salbag tigas to eh. Kagurak day ding, Alex. Hello? Opengin mo ka. Kumustahin ka, ah? Maululaw ka kadipay? Basol mo day to eh. Kuna ni anting ang mga naginawak. Anya? Aginaw ka? At danto nanak ta? Saan ka maragsakan dita? Tamasurunak ka. Di mo ko na asyak ti bagin inawam. Ay na, di pa ikat ka ingas ko apermiti anak ta. Paisit ka! Kagurgura ka! Dapat manlangan ti cellphone. Saan na mo pulinda ito eh? Asla naragsak ka, Mike. Anong ibabay ti cellphone mo? Ah? Apay, asinot nakasaritam. Aginaw san ti asawak. Ha? Isumot lagayam akanayon nga agungat. Taginaw gayaman. Sapay kagurgura nak. Kunada, Mike, ano asino ti kagurgura ti aginaw? Iso ka no ti karopro pati ubeng. Di sakto nga rin ti karoprupa ti putot ko. Ay, kauwan siguro paray. Kaduan nakit kastakait. Noan niya, tinaginawan da, isaw ti kay ingas ti ubeng. Agpaiso nga tadeta. Mangipakita anaan-anay ababae ti asawa. Sana mabalin nga ipapilit na nga isukit lalaki, paray. Wen paray. At dayamot lalaki nga agsikog. Iso amakunak, apudpud no ababae ti asawa. Hello, nakaawag ka ma, Ginay, anak ko. Yak kayat ti kastoy umapaspasamak na nang. Apay ka day, anak ko. Anya ti saan mo akayat? Naginawak ka no. Ha? Ay, di ka nasaya at anak ko. Ay, adanton anak mo. Yak kayat na itinanang. Ay, nakakatagkikiat ditan. Ay, pakpakawan. Nagalasakit taon di masigog. Ay, yak kayat ti rumar. Yak kayat na makita na kadakal ti tiyan ko. Gapo ka di, taipatang mo alalaki ka.
Daytay tanti ebidensya ti kinababaem anak ko. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan edenggen, tituloy te seryetayo itaalawas a napaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.